جوانان میبینن. اما میشد که از اینترنت دور باشیم، زیرا که این اصل 21 است، اصل تکنولوژی نوین است. ما نمیتونیم در اینترنت родительский کنترل، اگر این رو که مثلا تقریب کنند که پدر و مادر دانند که فرزندان آنها مثلا با اینترنت سر و کار دارند، همون برنامه را اگر در کامپیوتر خود مانند، همون برنامه نمیگذارد که فرزند از همون سایت به سایت های دیگر گذرد. اینش هم علاجش افتاد. ما در بار گفتیم که هست، ما سیستم سستی روانشفایی را گفتیم که در آینده گفتیم مثلا طرف قانون چی را میدوند؟ ای حقوق حمایت میکنه، قانون فقط جزا میدهد، یا که مثلا قانون شکن رو گوییم که یک ویلگاور میتید، یک جزای ماموری میده. طرف دیگر معلم هستند، مثلا معلم یکی شما خود درست کردید که ما گفت استیم که ما هم مقصد ما همین برنامه هست که مثلا معلم ها میگویند که ما تربیت میکنیم، ما میبینیم در همون تاریکی اویلا گم میشود پرابلم های ما. شما درست قید کردید. همه بسیار برنامه‌ای هستن میان مشکلات تنها در سر اویلا و همین حاضر ما گفتیم که اونا نگاه کنید چی گفتیم. اویلا نگاه کنید، ناظر منطقوی، دکتر، آینده با ما منطقوی روانشناس میکنیم. این در برنامه از ما پیشنهاد میکنیم یک روانشناس که منطقه را نگاه میکنند. بغیر از این هست امام خطیب همونجا رئیس محله و همسایه ها، و اگر که اویلا ناپوره باشد بگذار پدرش نباشد یا که یگان کس امکش ببین تاغوش می یگان معلم می یگان کس وابست میکند که کودک نظارت کند. یعنی فقط مردم نمیدونن خیلی استفاده برند. ما همین گفته استیم. چندش دارید بسیار خوب میشد. فکر استاد درست هستن که ما راههایی را یابیم که مثلا یک برنامه را گرفتن برای راهبردی یا اینکه برای نظارت والدین، یعنی ما بگذار از تمام امکانات هایی که برای تکنولوژی نوین هست استفاده برند، اما با معیار. این خیلی که خب مثلا تو فلانی تماما باید اینترنت چیز نکنی، زیرا که این بسیار جوانان از اینترنت برای های بد رفتن. بگذار اینترنت استفاده بر، اما مقصدناک استفاده شود. گر دستی ظفر از پدر آموخته‌ایم، از عقل و رسایش هنر آموخته‌ایم. در ناموختن چی گلی نازک را از مادر صاحب هنر آموخته‌ایم. و امین خودی گفته‌های و حکمت‌های بزرگان خودمان همه امی برای حاضر دستورالعمل است. این موضوع نو نیست، موضوع از دوره پیش تا به حال رسیده است و ما میتوانیم از روی همون دستورالعمل استفاده بریم. و متاسفانه باشد در اگر ما همون حکمت ها را دیدن کنیم در آنجا جامعه را هم گناهگار میکنن، ولی بسیارتر به اویله وابسته است که اویله این اساسی حاصل شدن فرزند خوب اویله می باشد و در نتیجه درست تربیت کردن، در نتیجه درست آموختن علم و همه حاصلش از اویله وابسته. و یک سبب دیگه شایجه در علاوه نکردن، سبب دیگه شای علاوه کردنی هستم که همین هم از روی همون دستورالعمل اگر نگاه کنیم معین کرده می شود. بزرگان گفتگی بودن که بلند آواز باشد مرد عامی که اکثر دگ می جوشد ز خامی، کسی دانا بود پیوسته خاموش که دگی پخته کمتر می زند جوش. این اون معنی را دارد که همون فرزندانی که نابالغ هستند همونها ممکن فکر میکنن که جهانبینیشون وسیع است، از اینترنت استفاده میبرن، دیگر اونها بسیار چیزا میدونن، ولی در اصل اونها اونقدر سواد کافی، علم کافی ندارن. برای اون رو گرفتن باید بیاموزن، پدر مادر رو گوش کنن، در مکتب خوب خوانن و علمی خوب به خود میگیرن. ولی در اینجا همون شعر در گفتگی است که سواد که کافی نیست است، مانند که دگی خام دگی پخته کمتر میزنه جوش. اگر سوادش کافی باشه اون کمتر منمنی میکنه، کمتر خچه میگه که ما همه چیزا میدونم، جهانبینی ما وسیع است، اینترنت به ما فایده داد یا نداد. نه همه فرزندان در فکر پدر و مادر هستند، فکر نمیکنند که پدر و مادر آن مبلغ رو با کدام راه به دست میآورند و با مقصد مثال همون پدر و مادر مبلغ رو با یک مهنت، با یک زحمت های زیاد آن رو به دست میآورند و برای فرزند خود کوشش میکند که تمام شرایط ها مهیا سازد تا که از یگان چی تنقیسی نکشد، تا که علم و دانش خود رو صیقل دهد. با واسطه من تمام تجهیزات های تکنیکی نوین رو برای مهیا میسازد. از نمایش ها نیز فهمیدیم که آن نفرانی که در مکتب های مخصوص تحصیل میکنند عین حال بعضی آنها استعدادهای گوناگون دارند، هنر دارند، اما برای
من инкишоф додани он, сайқал додани он як роҳбаре лозим аст, чунки ҳамаин волидон онҳо ба монанди боғбон ҳастанд ва фарзандон бошанд ба монанди он рустанӣ ки онҳо парвариш мекунанд. ҳамеша мо ба ниёз дорем ба таваҷҷӯҳу ба назорати волидони худ. сабаби асосии беҳудагардии фарзандон, сабаби асосии ба корҳои гуногуни ғайр даст задани ҳамин фарзандон, ин ҳама сарчашма мегирад аз волидон, чунки мегӯянд ки то навдатар аст бояд рост кард. ва инчунин бояд қайд намуд ки баъзе аз волидони ба назар мерасанд ки омӯзгоронро дар тарбияи фарзандони худ гунаҳгор месозанд. яъне баъзе аз волидоне ҳастанд ки интизор мешаванд ки кай маҷлиси падару модарон мешаванду аз ҳоли фарзандони худ бохабар шаванд. барои чӣ? бояд ҳамон фарзандро ту ба дунё овардӣ, ту масъул ҳастӣ ки онро, яъне чӣ коре ки ӯ мекунад ба ӯҳда гирӣ, яъне вазифадор ҳастӣ ки ӯро назорат кунӣ. худат аз пеши худ як бор мустақилона рафта хабардор шав ки фарзандат дар чӣ ҳол аст, чӣ гуна таҳсил мекунад. баъзан мисол падару модароне ҳастанд ки аз ӯҳдаи нигоҳбини фарзанди худ намебироянд. вай ба гумоне мераванд, ба як фикре мераванд ки беҳтараш барам дар анамун мактабҳои душвортарбияе ки махсусан барои анамин чунин фарзандон ҳастанд, амунҷа барам беҳтараш хуб мешавад ки вайҷа таълим тарбия мегирад. ин хато аст. вақте ки аз хурдӣ меҳру муҳаббат дар дили фарзанд набошад, вай то кая ягумра дар мактаби мисол махсус намеистад ку. яъне падару модар фарзанда ки ба дунё овард, вазифаи асосияш яъне масъулияташро иҷро кунад. ӯро дар як муҳити хуб, яъне бо меҳру муҳаббати самимонаи падарона модарона, масалан бо шароитҳои муҳайёсохтааш тарбия кунад, ба воя расонад. фарзанд ҳам яке аз доди офаридгор аст ва шоира мегӯяд ки баъзеҳо безори фарзанд кӯдакҳошон дар бадар, баъзеҳо дар кӯчаҳо фарзандгадоӣ мекунанд. ва имрӯз ба ин неъмати худованд баъзеҳо, мо ҳама гуфта наметавонем, баъзе падару модарон ношукрӣ мекунанд, ки ин албатта ки нодуруст аст. падаро имрӯз таъминкунанда ҳастанд, модар тарбиятгар аст. хуб пушти падар ва забони модар ҳам мегӯянд дар урфият ва бояд ки модар ҳама вақт ба дониш бошад ва аз падарои арҷмандам хоҳиш мекунам ки нисбати модарон назари бад надошта бошанд. агар ки назари бад дошта бошанд, албатта ки он хоҳ нохоҳ он таъсир ба фарзанд мерасад. вай писарак мегӯяд ки ман сабаби ба ҳамин мактаби душвортарбия омадани ман ҷудо шудани оила мебошад. албатта мо ҷавононро хуб тайёр нестем барои оила барпо кардан, онҳо ба онҳо оила барпо мекунем, аммо агар ки чи модари худ, модар ё ин ки падар худ ба зиндагии мустақил тайёр набошад, чӣ гуна фарзандро тарбия мекунад. вақте ки онҳо оила барпо мекунанд, соҳиби ягон фарзанд мешаванд, онҳо байни онҳо ҷудогӣ мешавад. вақте ки он тифл ба худ талаботҳое дорад, дар ҷомеа дорад, вақте ки он ба он талаботҳои худ расидан мехоҳад, даст ба ҳар гуна ҷиноятҳо мезанад. кадом роҳи ҳастанд ки барои пешгирии масалан оварагардии ноболиғон мусоидат мекунанд? илоҷи воқеъ пеш ман фикр мекунам роҳи ҳалли ин мушкилотро умуман кадом мушкилоте набошад, ин пешгирӣ аст, на ин ки баъд аз барои чӣ шуд, чаро шуд, сабабашро ҷустан. чаро меҷӯӣ? аллакай воқеа шуда гузашт. ман фикр мекунам ана худи асоси ҳар яки ҳамин боз профилактика аст. волидайн, падару модар бигзор анан муассисаҳои таълимӣ, бигзор анамон хадамотҳое ки масалан назорат аз болои анамин чизо ҳаст, фаъолияти ҳифзи ҳуқуқу системаи маорифу дигаро, на ин ки дар педагогҳо, балки ҳар ҳафта шояд ҳар моҳ дар волидайнҳо маҷлисҳо гузаранд, донишҳои педагогӣ, психологӣ онҳоро баланд бардоранд. забономӯзиро баромондам ки замони хориҷии забонҳоро забономӯзию бо маҳфилҳо ман фикр мекунам фориғ аз дар агар ҳамина ҷоно кунем бисёр хуб мешавад. ба гуфтаҳои муаллим ҳаминро тақвият медиҳам ки албатта бекорӣ ба ҷавонон, ба ноболиғон, ҳамин бекорӣ ба он оварда мерасонад ки кӯдакон бекор мемонанду рафта ба ягон ҳуқуқвайронкунию ҷиноят содир мекунанд. сохтани равоншиносон, яъне ки як сохтори нав дар ҷамъият, равоншиносони минтақавӣ, ки онҳо минтақаҳо, ҳамун минтақае ки ба дӯш дорад, бояд дар ҳолати равонӣ чӣ кӯдак, чӣ калонсолонро бояд донад ва дар ҳолатҳои мушкил онҳо ё муроҷиат кунанд ё ки онҳоро пешгирӣ кунанд. он ҷиноятҳои сахте ки аз он ҷумла одамкушӣ, ҷангҳои гуногуне ки дар ҷамъият шуданаш мумкин аст, аз худи ана ҳамин ноболиғоне сар мезанад ки онҳо нисбат ба ҷамъият метавонанд ки кина бигиранд ва барои ҳамин сари вақт ҳама вақт нисбат ба онҳо корҳои профилактикӣ бурдан, ба онҳоро ба маҷрои дуруст бурдан, ин яке аз вазифаҳои муҳими
ҷамъият аст. саломат бошед. пӯшида нест ки оянда ине ки ҳар кишвар аз донишу малака ва талошу дастовардҳои ҷавонони имрӯзааш сарчашма мегирад. тавре ки коршиносони соҳа мегӯянд тарбияи дурусти кӯдакону наврасони имрӯза заминагузорӣ барои ҷомеаи пешрафта аст. дар фарҷом ёдовар мешавем ки мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо беҷогардии баъзе аз кӯдакону наврасон ва сабабҳои он буд ки дар баррасии ин мавзӯъ чанд нафар аз коршиносони соҳа ва устодону донишҷӯён ширкат доштанд. ба шумо изҳори ташаккур мегӯем барои иштирок ва суҳбати самимонаатон. умед дорем ки аз суҳбати имрӯзаи коршиносони мо насли ҷавон махсусан ноболиғону наврасону кӯдакон хулоса мекунанду ба омӯзиши илм ва касбу ҳунар машғул мешаванд. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи садоқат. то барномаҳои дигар шоду сарбаланд бимонед.